još jednu epizodu. Sada ću pogledati jedan trik sa kartama. Veoma zanimljiv trik. Vidite. Uzmete karte dve i unutra stavite novčanicu. Vidite, novčanica 100 dinara. Sad ćete vidjeti kako će ona nestati. Nema novčanice. Sad ću vam pogledati, sad će stvari. Vidite. Ovako kako vam ja sad izvedim trik, ne smijete nikako pokazivati. Morate ovako. I onda pokažete. Hop, hop. Vidite, novčanica je tu. Pokazujem kako se izvodi ovaj trik. Potrebno je 4 karte, ne 2 karte. Nazad ne morate, ali ja vam preporučujem da bi bila karta iste debljine, znači. A to, ubacite, izmedite. Ali ova i ova karta mora da vam budu iste. Ne mora da vam, bilo koje mogu. Ali da budu iste samo. I samo prvu kartu sklonite, a i upravo 4 morate pretegesti ovaj. I, gledajte, obe karte sklonite. I eto novčanice. To je sve za ovu epizodu, lajkujte nas i čao!